Kumshi benta ban rakhie ke jingdap arpaus nem ke Motor Sports Club Meghalaya kan sepelong ye ke jing kop nya kali hakilum kiwa ke ban selong ha ke arpau ber arpau arterik ujeliu arjar arpusau ha kerdem kulai riboy district. Haba krench kelak pathai kubor Shillong Press Club ha ke khat praterik ujeliu arjar arpusau Presiden ke Motor Sports Club Meghalaya ba Eugene Yangti ulai thu bah kani ke jing kop nwani shimenta kumbalai pesan ngut kinong kop nya kali kentup kentai bat chinrang. Shushu ubat nyang ti ulai thu badon ru kinoy kop nya kali ki bawan ne ki wei gejela kum na Nagaland bat Assam. Hakani ke jing kop kadon hadu lai kerdan bat kesong pisa kadai arlak lai pesan hajar tingka. Kani ke kinhun kala khot bat weri ki pat ba ban wan shakani ke jing kop ban sakhi dala ki jong ki khmat ya kani ke jing kop nya kali. Kalian ketika wei ki club ki bala establish nikom apo state adu arjar south. Narukum presiden ngala join board events apa state macam baru tinggi ibai tinggi dan kam menolak ke motorsports in the form of off-roading or autocross or motocross or rally apakah event apa state jami de kani apor jang snam ni menolak shipi ketika MSCM kamut motorsports club of Meghalaya off-roading trophy kani kamut ba ngin belong jing lek kai apa ki off-road hangi ki obstacles ni ki kenja track ni nak shna ban so tenat ban jenjar hiru dia ki nong lek kai ta wangi dan lightly ki categories kata de custom komod ki kali ki kham simple ki baklam modify ki kali four wheeler ki fi benar kam hasurong adu ka Willys jeep adu ka gypsy adu ka Fortuner dan 4x4 ki lak enjoy kata de ka stock category tinggi dan semi modified kamu semi modified ni bila change tires upgrade tires to certain specification bagi lambo dan kilaban bo ni ka winch na khamat kilaban bo ki habbo roll cage ru nang benta ka jing along safety ti ki deng ki helmet ru ki gloves ki visors nang tabat ki ber dan sigi jing fire extinguisher wal bo ki jing dan come from safety angle and for a recovery angle for kisan ladders kilaban use ka semi modified ru dan light na kani kan once pro modified kali bila change ki engine bila change chassis bila change suspension bila bo kani ka winch which is a self recovery ki ong to batan hi na sakut sharian macam khamat ki tires ngimdan limitations bila upgrade adu kan bila light na ki tires ki by use for farm ki mud terrain bila use di kita gede tegani event kan dai kerdem gulai di Bohai district apa mau kawai di kawai hami dan arli ki jaka kawai di mau share haja ni bat kawai de ham 2 kilo ni jaka ki jan ha ta hapo 1 kilometer nilai ngoi belum chawai belum bangin dan kumba haman ka category ngin dan kum suddenly ki obstacles kum ki hill climb ki down ki articulation then your balancing bridge then your pond rush but kita nyu ingin saniam syaki ru kumta ter ka jing job ya kan ka event ka dei ba finchimi ki flags ni la bo hi jaka benya e kali pan driver bat un assess ku driver fi ta de bayar ba shonglang dan i ba shonglang kin thei lu kat ba ki participate kin chimi ni ki flags kin chim chu ngi bo suddenly ki flags away ka obstacle kin yo sang point ba ka time chu de filong fastest fin yo 50 points belong second fastest fin yo 49 points tu kumta gini ki point sabat ki flags kin da atlang kin sayo itu obstacle manu ba poin khman kin da lakut ke event pat ke event ke live meet kin ngin plus ni points but ngin sa pentep de manu nang job state so that kini participants can point that step for the 21st live state ketika run ke red bah but shwai ka tangin check ji kali jong kinarong shutang for safety regulations and then for fitness jong kali jong ki ba ki apan biang em kumba nimut pengilaan lupa apa ke SR kata dia ka jing tips ki supplementary regulations then tala ada check in like night stage then followed by the second day with 3 obstacles and the final day 2 obstacles but live ji ka price distribution dia ka bayrum ka dia ka stock ka dia real hajar ka semi modified category ka dia hajar but ka pro modified ka dia ka hajar then the job part ka total price money jong ka dia total tangga cash price ni abu arlak life stand haja total cash price angin nice trophy certificates tikinong lek kagin ai ka bam bro lai singi but kan breakfast and lunch dinner ngin ai tingla penbiang ka camping site iki and ngin ai seki shirts
Bagam ta ter ki small special price in ahi ki job obstacles ni ke female driver or co-driver an ta ter ti yakni even hi kuma shu ongi dap a hosna me ni ka kelom iskwa em belum na kalian jongi ni so far ni pali sponsor ni elu kila shu dong am sebelum ni mla em comment tang ang nilai sponsor of course kila ambo application abo tourism department baka sponsor ti ngin sapet dan mo makin ai ngin sa reimburse hadian lu yang mentah ni pelun nak kelom pani we angut irioshimet bishu rakar bela ngor ban kering bahai pai bang atrai kanu no bentang ngin nak predik namal ka slap ikum ni de ka bentang ka ba sakut bah khti ka kanu no kali ka balai hang tu ka jaka ba jenjar em kala ban sa ka balai ti ka jaka ba jenjar lo kala kila ban ni kenhoi kila ban ni shongshit de na si i kan ta kalai tang tu na ni akli kali ban uni ko driver wa trishtam ban balai itu kali kini ibu ur lani khi piang hirap teamwork jong driver co-driver betul ke teamwork jong ki hin any obstacle kan ni ka wen ba khring ibu ibu zip line lo introduce ban bangin long nak kum kan ke ru ban tu so ba kan ni tang ka sport ban long so serious ilable zip line ni ham dai tu handyman ni tu driver jong kali am in yo tai points in one rush driver tu kita tangin azamat an ladi ki ta ka bridge ban balance kita ki dan da kia kan hoi pe ba ki tanat te kita kan kring bhai ki long na dien kan event kan